Шота Лапзанадзе, Грузия. Алтымыш бир килограмм салмак даражасында финалдык беттеш Тайырбек Тумашбекұлы менен отандашы Шота Партенадзе, Греция. Грузия. Греция турамыз болот. Тайырбектин соперниги. Грузия. Көзіңізбен шығатасыз ба? Тайгерге жер күйіз? Сағатмен оқышын керек та, Ұпайлар саны 2-0. Грузин алдыда. Күрөшпөй жаткандыгы үчүн грузин балбанына биринчи эскертүү Озека. Вакыт. Ұпайлар есебі 4-2. Тайырбек алдыда. Финалдык беттешүү болот 61 килограмм салмак даражасында. Алтымыш бир килограмм салмак даражасында финалдык беттешүү биздин балбан Тайырбек менен грузин Шота Партенадзе деген менен. Ұпайлар есеби 4-2. Тайырбек алдыда.
Kısa getirip oyda. Bir de 5 ekli. 5 bin bir de 5 ekli. Direkt üç oldu. Yeni vuracak da. Hemen 3 kuruş üçünü kışın laflarını. 3 kuruş öder. Bir nakat. Ұпайлар есебі 8-2. Уақыт 1 минуттан ашық уақыт бар. Беттештен бүтөрүнө 40 секунд уақыт қалды. Ұпайлар есебі 8-2. Қайырбек алдыда. On sekund. Vakit. Ремеске Роман Германды 61 кг салмақ категория чемпионы.